America San Francisco chongge na nyejar phemiswe domi thopta legu wa khachi la gena shung da ta je thunbe legu wa khachi ki gudung tha ya sunjer swebe nizu khachi thö yutab thare America thezo ki gena ledun chokjung gi ngene nidun di kor sarge henzo shi konso na song. As this marks an escalation of flagrant transnational repression on the United States soil. Chidchungi be chungi nyin diga America ke Washington DC na yobe America Rayburn chozo choga nang ari jingyon ta chozo ki kana tho ki chokjung ki chokzo chozo home thume kuship Chris Smith lagi sargul henzo shi ki tho nyecha America na Asia ta shidi ke zul henzo kap kana kisinji Xi Jinping ta marsho chokbar ngogö chege legu wa chor kana shungi sunser so watang gödu tangwe thunge chimbu chungwe ne de theni kana shungi thaja America sato tu ge chamle ge ne thangnyong ki chegonam thengale ngarshu cheru chi ba ngunji nangyu yobatang ther simsa chimbu nangyu yoba suna song Shize thare CECC shebe America jingyon da chezo ki kana tho ki chokchung gi ngene sargyo lhenso te kongso nangyu be gyunche ni Dawangumar che chukchi ne chukdu par America thongki San Francisco nang APEC shebe Asia da shidi ge zönga khu ki gekap khachi ki goti nambe benjo nyamle lhenzo chobe kap gyana gi sinji Xi Jinping gi nyamshu che yobarte kap thedu America ngate dami ne phumita yugurwa Hong Kong ta geri mangsu thönye wa mangpo San Francisco thongge na dunzom ki ngogö kembe legu shige chewa pe yu hün kyang kap ther sinji Xi Jinping la ngogö ta gyapgyor chege war tungtu ki thönge chungwe nizu thu ngogö chegen thu phumitsebe shen khachi la mögö phokbe nizu chungbarten thari sargyu lhenzo di tho ngogö legu thei na nyamshu nang ke khachi gi kap thudu gi nyongsor tang chungwa khachi ngote na yubre Shize thare sargyo lhenzo tho dawangumar San Francisco na ngogö legu pegen the yimba gari ta Hong Kong Xinjiang ta phöri ki kuzap kha chi nyamshu na yubathang pemadomala ni phöran zulup tu chokpe chikep ki ji imbathang khunggi diga Asia rawlung the khala thare ngogö chegen thola gödu tawe thungge chimbu mangta shi chungyu kyang khunggi ger ki thungsu la gena shungki thengap phumi rawa thapsu chege shengge chor mikar sungne thage tho sunzer ta chiksu pheje cheba lakbar tu thangnu che shimbe neda rimbu chungyo ba ngote nangdu gemi ropa dinjone kichara khudusamba crowns of the Xi Jinping la gyabgyo tinge kitangi dinjore la gomu kya gemu gya ta shipkya paru la che yore sungi dwa nanda tongringi style dwa ani mi tongringi style dwa ani thanda dendira changma di tabdu samba di gyanar shung ki ta peshana gyanar shung ki peje bumngas tuks ta utang ngire tanda di pebe chiso la di against propaganda da luya la crowns of peje bumngas tuks ta utang ngire antanda di charla di harassment tenzo crowns ngone di thanang di shonge la chegi du den di nga susu di notice chiswa observe chiswa The Transnational Repression Policy Act. It is my sincere hope that this bill will be voted on promptly. Theyang kuship Chris Smith la ki gyana shung ki nupcho ge khapna gyana gi ge cham ge we wangnu ki jigwa je che do shim ba se wangnu chejo gi thapchu kongbe do shi yobar America thezo nang Transnational Repression Policy Act shebe ge cham ge we thagnu gi suchu timjar shi ngote cheyebar ther thezo thumine gyapgyor ki tembeb yongwe rewa chimbunang gi yoba sungidu Nizu di parba tamju wachla nyamdo ngasargyo ba tinzi digi gi nyode shugye